Aduh. Aduh. Ah. Mang, kenal sih ya? Ya, karena Mamang Ical. Aduh, Ini mereka tilu, pemerikan kedua jadi kan. yang mati ini, ay Mamang Icalan, yang mati ini teh saha Mang? Eta budak YouTuber, ay Mamang Icalan anu sok tangkurak teh, ay mati ini anu sok lucu. YouTuber teh naon Mang? YouTuber teh Mang, jelema anu sok nyiaran video, terus diasupkeun kana YouTube. Terus pilar lamun cok di cemuncok maktini teh mah diaurkeun mantep pokoknya Mamang. Oh mantep Mang, ayo kita mah enak jadi YouTuber lah supaya viral. Kalau mati ini diaurkeun di rumah Mang Ical. Mimpi sih Mang jadi YouTuber. Urang jadi YouTuber tak minimal boga kamera, laptop. Loba pokoknya Mang. Hargana ge puluhan juta. Terus Mang anu YouTuber teh eta jelema kaya kabeh nya Mang. Entah sih Kang, pakai kamera HP ge bisa. Oh nggak sakit Mang orang menyapain lagi jeung YouTuber. Ngeuna bae ya. Kali itu lah ya, ganggu aing bae ditu. Ada Aduh kumayo, kumana jadi YouTuber aba. HP teboga, duit teboga, apa balik bae minta ke kolot, bukan diberel HP belikan HP. Mang, si anda kemana? Dek balik, aing minta duit yang beli HP, teboga HP yang jadi YouTuber. Oke, lamun dek balik ke studio kali itu. Anggus kayak yang balik lah nya. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenaan ceceng balik? Minta Papa pembalikan HP Pak yang jadi YouTuber. Kenaan sih neka HP. Bener kobong sih pesantren. Bener kenalan ngaji. Nah bisa. Terus sih Pak, yang jadi YouTuber teh yang buka gaji sorangan Pak, supaya tong ngarepotkeun Bapak nu bulak-balik ke kobong wae, ikeun duit segala naon Pak. Ceng, geus heula dia. Ceng. Deuh jasa sama kokolot. Bapak manggeus teuin ikhlas ka Aceng. Yang penting mah Aceng bener di kobongna. Ya. Pak. Oke, ku Bapak dibelikan, diantarkeun ke kobong ya. Anggus ge Pak, Aceng mau kebeli mah hendak karek ka kobong deui. Oke nya Ceng ya, nah ada ya. Enggak. Doakan baik Bapak. Bukan lo rezekina. Amin. Sehat. Amin. Doakan baik ya. Pak. Oke, ku Bapak dibelikan. Oke, ku Bapak diantarkan ke kobongnya apa dan ya. Pak. Allah belinya Pak. Oh. Alhamdulillah, ya aing sabeli ya. Anak aing geus nangguan meureun ya. Saya enggak kobong ngalalah, ikeun HP. Kemana yang gak seminggunya cendat datang kene bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Pak dek lah Pak. Kenaan Ceng? Biasa Pak kenangan Bapak ya nomor datang HP. Oh, tebak ya, kari Bapak kan mau naon ya? Mau anjing. Tada! HP
HP Bapak belikan HP Abi. Oh ya cing ya. Ini Pak. Pesan bapak ngene aja nyaceng ya. Bener di pesantren. Kayak meskipun nggak jadi YouTuber, ulah po ke segala-galananya. Ulah po sholat, ulah po ngaji. Benernya tadinya jadilah orang yang bermanfaat bagi semua orang. Nuhun Pak, insya Allah Abi bakal ngelakukan perintah ku Bapak. Nuhun ya Pak, aku sayang Bapak. Keren. Mantap hari ini nge-tag video hari ini sukses ya. Jangan lupa like, comment, And subscribe. Salah. Nggak sih Pak, aceng mau kebeli mah dekat ke kobong deui. Oke nyaceng no adanya. Enggak. Doakan baik bapak Oh. supaya kabar rezekina Amin. baik aja kamu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nek naon cacing balik? Minta Pak, ya Pak pemberikan apa Pak? Hah? Naon sedep balik kenapa? Cengus bener pesantren ih. Pesan bapak, izin nyacengnya. Oh Pak. Pesantren nu bener. Nuhun. Ulah po. Nuhun. Ulah po naon ya.